So go force guikara kou ukorwo. So you have to ask yourself, that's what I'm saying, this is very dangerous because no get to akora na option. Nigetha uyoka gutuiguithia ri ni njikarite gwakwa. Wewe gwaku. Ti ruri nundu we are about to fall into the same trap ashe waigua augaga agwire. Athire uhiki na ngari ye. Turenda gututwara uhiki na ngari yake. Wiki. Ithuothe yangirugama haria ruini arugamirio we atwire tume yagikorwo munene gikorwo era bata tunda kureiria ajengo gikorwo ina ici ngimwenda gutwara mugethano mutware ndakwira atiri koguo akona 66%. Yes, akona bata koguo riu if he has only eaten 66%, but you see now uria weka ni democracy woraga ya kirima ugati mundu tarenda guthi na kuu ndari na wake. So essentially uria weka warehe dictatorship ya siasa kirima no menye ithiru twathu kirima itigiathu ni mundu ona hindi angifaki ni gutuithia tuithagie na gutwariria kahora ithiru twakugwo twahurwo nigetha tuthie mwena umwe riu ri tungi na nikio for me new naturally bara ya kweria nene na muthu ucio ngirugama uge ba ni atigana na maundu macio no tutwarane bara ya kweria nene ni kuga ati kirima kuheokea magiki. The danger of that so much more kinya kwaga accountability ya mutongoria wa kiama kiu ariuragio no ciuria no agitongoria kiama ndu agitukaraira essentially tukaraira ndu ariri we uriugaga tuthi na guku mundu agukaradia ri kwa shauri yako wewe mbea yagikorda thina ukoera actually atetie president by the atetie matingi mena gutuika Raila no nginya tweurie Githumo ri Nyanza ri siasa ile ikaga nicio twenda gwika umenye Githumo to nginya urute wira we wacaguru wira ku ni wikaraga na baba wikaraga na baba ikaya akwira rumo uria kamuruma hura uria ukahura to nginya urehe bara to nginya urute wira uri ucaguritwo ni andu bata waku ni baba ukia kunyite guoko ugiumira yangu wacoka riu ri wino thina tukona go ni riri ithui tungithigacira kau to nginya gutiri twakona muteti ungi wacagura ututira wira mundu agacagura guthie guthambia baba ke maguru twa ciatha cituku